Bešuntše ke ditaba tša sepedi tša SABC Twi go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tšeo. There were no abstentions. 182 voted against and 194 voted in favor. Parlamente e fetišitše tekanyetšo ya ngwaga wa ditšhelete wa 2025 yeo e na le go lengangišano mo le mekgatlo ye mengwe ya dipolotiki e sa eme ka la gore tshepedišo e bile le diphošo. The accused are found not guilty and are discharged on all the charges. Lekala la botšhotšhiši wa bosetšhaba NPA le re le tla netefatša gore bangongoregi kgatlhanong le moruti Timothy Omotoso ba hwetša toka ka morago ga gore ba se bone melatong ya go kata le go thopa. What is more important about and uniqueness is that here you are talking about the senior citizens, the grannies. Dipapading, tournamente ya boditšhabatšhaba ya kgwele ya maoto ya bakgekolo e ragogile ka Nkuangua ka Tzaneen provinceng ya Limpopo. Bešung Thobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla wa rra go ka Sten Letlalo. Parlamente e fetišitše ditekanyetšo tšeo di adilwego ke tona ya matlotlo Enoch Godongwana ka lešobana la Nalete go fetišwa go akaretšwa ditšhišinyo tša gore kgoro ya matlotlo e fiwe matšatši a 13 go tla ka maano a mangwe a go nametša motšhelo mo le ka lehlakoreng le lengwe e tla fetiša motšhelo wa boleng e le go VAT. DA yeo e lego karolo ye kgolo ya mmušo wa ANC wa botee bja bosetšhaba ga se a thekga pego yeo go fihla mo ANC e ilego ya gapeletšega go fihlelela goba ke re go tshelela ka ntle ga GNU go hwetša thekgo go tšwa go mekgatlong ya go swana le Action SA. Honourable members, the outcome of the division is as follows. There were no abstentions. 182 voted against and 194 voted in favor. Order, honourable members. Ka go le lengwe le ge Parlamente e fetišitše tekanyetšo ya ngwaga wa ditšhelete wa 2025 maikutlo ke a wa fapanego ka ge mekgatlo ye mengwe ya dipolotiki e sa eme ka la gore tshepedišo yeo e bile le diphošo. This budget is beginning to lay the foundation towards the implementation of the very important NHI, which must help us to deal with the disparities that exist between the private and the health facilities in our country. So we're very happy as the ANC. We want to congratulate the parties that have remained steadfastly loyal to the position we discussed and adopted with them. Equally, the Democratic Alliance made it very clear that we cannot work with a budget that we do not endorse. And that is why we voted against this budget. I want to reiterate that this budget is a budget against the people of this country, against the people of this country who are unable to put food on the table for themselves and their families, who cannot afford to buy school shoes, who cannot afford to basically breathe altogether. Whatever recommendations that came with Action SA is political maneuvering, is political thuggerism to create an impression that something is going to happen when nothing is going to happen. If he comes after 30 days and he says, I couldn't find that money, I'm continuing with VAT, what recourse do we have? We don't have any other recourse. We don't adopt a budget twice. We supported the budget today because we are of the view this is the best way to go if you consider the aspects of the budget. More allocation was given to infrastructure, which will create job opportunities. More money was given to health and education. That will create job opportunities.
Komishene eo e ikemego ya dikgetho IEC e hlalošitše dikgetho tlaleletšo tša lehono bjalo ka tšeo di sepetšego ka thelelo le gore diboutu tša go ikgetha letšatšing la maabane di sepetše ka ntle le ditšhitišo. Bonkgetheng ba 29 go tšwa mekgatlong ye 16 ya dipolotiki ka dikarolong kgetho tša ka Gauteng, Limpopo, Eastern Cape le KwaZulu-Natal ba tšere karolo dikgethong tlaleletšo tšeo. Badudi ba karolo kgetho ya bo 22 ka Johannesburg ba tšweleditše dihlotlo di etša tlhokego ya metse mole ka karolong kgetho ya bo 28 ka seleteng sa KwaDukuza ka KwaZulu-Natal ba gogile šedi ya mokgatlo wa Umkhonto weSizwe le wa ANC ka provinseng yeo. Mekgatlo ya dipolotiki ya lesometshela e be e phenkgišanela go thopa dikgatlhegelo tša bakgethi diprofenseng tše nne go kgabaganya le naga. Ka Gauteng, karolo kgetho ya bo 19 le ya bo 22 e be e swere dikgetho. Badudu ba karolo kgetho ya bo 22 ka toropongkgolo ya Johannesburg yeo e bego ka tlase ga taolo ya DA ba itemogetše kabo yeo e fokolago ya ditirelo go etša palo ya godimo ya bosenyi le tlhokego ya mešomo. I'll definitely be able to resolve the whole situation, the crisis. We already had talks with the water municipality. Yes, it's just the reservoirs needs repairs. We're confident that we are going to win it. I know it's going to be a close call. We only won the previous two by-elections by elections 27% and with 24%. But the issues with service delivery is the city of Johannesburg's problem. When we start servicing /campaign, we witness here in this ward, the DA and other political parties, they were using water as a gambling tool to say, you vote for us or we give you vote. I do a lot of service delivery in our community and yes, and one thing about the Patriotic Alliance, we are a service delivery driven party, and it's not only now residents from Ward 82 will also know that we do the services, we do the work in ons Baizani. I think this ward is ready for change. There are 5 pillars that the ACDP really wants to tackle. One is the illegal dumping. That is everywhere. This ward is dirty. When you came in, I think you could have seen it. It's obvious, it's visible. We have a strategy for that. You must have systems for how you deal with illegal dumping. As the AIC, we're taking the residents on this journey to govern their own wards. We co-govern, and that's the only way you can win. We've been working with council, making sure that our people who don't have water, that they get water, the electricity. So it will just be expanding the goodness that we will be able to do. Komishene ya dikgetho IEC le ditše botlhokwa bja karolo yeo e kgathwago ke badudi nakong ya dikgetho tlaleletšo. A by-election does not only help entrench participatory democracy, it affords eligible voters an opportunity to elect somebody that will represent their interest. Go le bjalo ka KwaZulu-Natal, mekgatlo go akaretšwa ANC, MK, IFP le DA gare ga e mengwe e be e phenkgišanela karolo kgetho ya bo 28 ka masepaleng wa KwaDukuza go tile ya 12 ka masepaleng wa selegae wa Uphongolo. We were far back, we were ready, and our candidate here, Gaddafi, is very strong. Ka go le lengwa ga swa ba le dipego tša ka Limpopo le Eastern Cape. Badudi ba karolo kgetho ya bo 22 ka Johannesburg go tile dikarolo kgetho tše dingwe tše 5 tšeo di phenkgišanelwago ba tla tseba gore molekgotla wa bona ke mang ka Labone. Badudi ba Tshwane ba swanela ke go itukišetša tetelo ye kgolo ya go eketšwa ga ditefelo tša lekgetho kgauswinyana. Seo ka ge dikoloto tša masepala woo di le godimo le ka morago ga maeteko a go kgoboketša letseno la masepala. Meyara wa Tshwane Ngaka Nasipha Moya le komiti ya gagwe ba boledišana le babegaditaba ka Pretoria lehono ka ga kgatelopele yeo e dirilwego ke masepala tabeng ya kabo ya ditirelo. Diphihlelelo tšeo di fihleletšwego go akaretšwa go fokotšwa ga ditefelo tša Eskom le go phumula sekoloto sa go balla go dibilione tše 4 tša diranta go sekoloto sa badudi le dikgwebo tšeo di palelwago ke go lefela ditefo tša masepala bjalo ka metse le mohlagase. This marks the first fully funded budget since May 2021, a milestone that should not be taken slightly. A fully funded budget is essential to securing the city's financial sustainability and ensuring that service delivery remains consistent and reliable. This budget is funded as follows. The grant funding is for the 2025-2026 amount to 7.4 billion, which comprise of 5.5 billion for operational grants, 2 billion for capital infrastructure, and 152 million rand through the new
urban development financing grant. Peshun re sa le amogela lekala la botšhotšhiši ba setšhaba NPA le re le tla latela dikgato ka moka tša maleba go netefatša gore bangongoregi kgatlhanong le moruti Timothy Omotoso ba hwetša toka. Omotoso le balatofatšwa ka ena Lusanda Solanile le Sikiswa Sitho ga se ba bona molato ditatofatšong ka moka kgatlhanong nabo ke kgorontsheko ya godimo ya Gqeberha ka Eastern Cape. Borare bjo bo lebagane ke melato ye 32 go balwa ya go kata go tšhabiša ka dikgoka le bosenyi bjo bo rulagantšwego. Moahlodi Emma Schoeman o ile a sola ka bogale boitshwaro bjo mmušo o ile go wa tsamaiša molato ka gona go swana le go bulwa ga letlakala la WhatsApp ya batšwa setlhabelo ba Omotoso ka motšhotšhisi advocate Ncebantelo le go palelwa ke go tliša ditlhatse pele ga kgorotsheko. Moahlodi Schoeman o tlhalositše ka tsela yeo mmušo o paletšego go šomiša nako ya matšatši a senyane go gadika molatofatšo bjalo ka masetlapelo. Mmušo o šomišitše seripa sa letšatši fela go gadika Omotoso. Schoeman o boletše gore ge e be a se a fitlhelela sephetho sa gore bohlatsi bjo bo filego ke bangongore ga se bona, mmušo o paletše ke go fa bohlatsi bjo bo kwagalago kgatlhanong le Omotoso molatong o. I'm of the view, in the light of all the circumstances of the case, that the state has not proved its case beyond reasonable doubt. Yes! Quiet, please. The accused are found not guilty and are discharged on all the charges. Moahlodi Schoeman o ile a sola gape maitshwaro a tlhatse ya mathomo Shirel Zondi ka ge a ile a ngwalela molaodi phetiši wa lekala la botšhotšhisi ba bosetšhaba Shamila Batohi go mo kgopela gore a buša advocate Ncebantelo molatong o. We took it upon ourselves to go through a humiliating process, to have our dignity stripped from us. Botšhotšhisi bja bosetšhaba goba NPA bo re bo tla tšea magato a mang go netefatša gore bangongoregi ba Omotoso ba hwetša toka. Once the leadership of the NPA study the judgment, we will weigh our options that are available for us going forward. Omotoso ga se a ka nyaka go bolela ka maano a gagwe go tloga mo go ya pele. I thank God. I give him all praise. I am 67 by July, next July. I've been in prison for 8 years. Omotoso e sale a eba ntlwana le Suisse go tloga ka 2018 mo le balatofatšwa ka ena ba be ba tšwile ka peile ya diranta tše dikete tše 2. Go mebjalo ka mehla re le botšišitša gore na maikutlo a gago ke a fe morago gore kgorokgolo ya tsheko ya Gqeberha ka Eastern Cape e se bone molato moruti Timothy Omotoso le balatofatšwa ka ena. O swaetše bjalo letlakaleng la Facebook go no swana le Matome Monyela o re ruri re swabile nko go feta molomo basenyi ba swaro e fela ga ba bone molato le ge go na le bohlatse bjo bo kgotsofatša go kgoro. Mafologela Keifas yena ore taba ya Omotoso e boima ke nagana gore baahlodi ba tshepišitše sengwenyana Afrika Borwa yona ya tekateka tabeng ya tša boahlodi. Ge le letlakaleng la X Sophie Mashishi ore ai gape taba tše di swabiša kudu bosenyi bo ka se tsogile bo fedile mo nageng ya gago rena. Immaculate Shai kwa mafelelo ore re swabile nko go feta molomo ga botsa Afrika Borwa toka ga e gona ebile ba dira gore mafase a mangwe a re nyatše. Re lebogile maikutlo a lena hle re gatela pele. Liki ya basadi ba ANC e pileditše go mmušo go hlatha dikgaruru tša bong le dipolao tša bana le basadi bjalo ka masetlapelo a bosetšhaba. Ka labobedi diketekete tša badudi ba tšwile ka mmetela go dira kgoeletšo nageng ka bophara morago ga go katwa ga ngwana wa mosetsana ka Eastern Cape. Mokgatlo e pileditše go mopresidente Cyril Ramaphosa go hlatha taba yeo bjalo ka leuba la bobedi ka nageng go latela leuba la COVID-19. Go bo go sena le taetšo ya mmušo go rarolla pharela ye go gwantela parlamenteng mokgatlo o fane ka lengwalo la dingongorego go tona ka kantorong ya mopresidente mererong ya basadi baswa le bao ba phelago ka bogolofadi moo ba ngwadilego dinyakwa tša bona tše 18. Magareng ga tšona go akaretšwa go potlakišwa le go lebeledišišwa leiswa molao wa melato ya tša thobalano, melao yeo e matlafaditšego ya parolo le melao yeo e matlafaditšwego. Mokgatlo o re go hlathwa ga dikgaruru le dipolao tša bana le basadi go tla thuša go kaonafatša matsapa a mmušo.
Balemi ba ka Free State ba hlobaetšwa ke tshenyo yeo e hlotšwego ke mohuta wa seboko sa mogokong ka dipolaseng tša bona. Province na le dipego tše 70 tša go phulega ga mohuta wa seboko ka seleteng sa Karibe le Joeleputswa le ka Mangaung. Kgoro ya temo ka provinceng yeo e re mohuta wo wa seboko o tšwa bogareng bja Afrika gomme o hlola tshenyo go dibjala ka ge o e phepa ka dimela tše tala. Ga se gwa hlaka gabotse ge ba go phulega ga seboko se go hlotše tshenyo e kakang ka ge balemi ba sa tšwela pele go lwantšhana le sona. Tsona ha di a re emela ntse di tswela pele. The more letsatsi le tšhaba the more ntse di eketsega. Jwale o fumana hore le mono re o sontse o ipeetse teng for Maria ha go tlo ba le letho ha re tlo ba le legolo next. And hona jwale tjena ntho e ke e bonang ke hore tse hlahang bathong ba sa peitang e kare di a romelwa jwale di ikisa bathong bana ba peitileng. Ene di kena dikampong tse wena o sa di fihlellang ka baka la matla kapa tšhelete ya gore o ka reka meriana. E sita le tsona diphoofolo di kotsing hobane mono mo di jeleng teng di sia tšhefu e leng gore e kgona ho dula matsatsi a 40. After 40 days tšhefu e ne le mono ha diphoofolo tsa hao di ka ja le yona e lo dula kampeng ya yona mme e bake bolwetsi kapa bohloko ka hare ho dimpa tsa phoofolo ena ya hao. Maikutlo a golela godimo magareng ga badudi ba Meriting ka Northwest ka ntlenyana ga Rustenburg ka provinceng ya Northwest. Seo ka ge badudi ba tšwela pele go itemogela tlhaelelo ya kabo ya ditirelo tša motheo. Mo megwantong ya bjale badudi ba be ba ntšha meši ka dinko e le ge ba epelaetša ka maemo a mananeo kgoparara ao a tšwela go pele go onala tlhokego ya ditirelo tša motheo le ditshepišo tšeo di sa phethagatšwego. Motse wa Meriting o dikologilwe ke meepo. Le fa go ntse jalo, baagi ba kgaolo eno ba santse ba le mo lehumeng le go itlhokomologiwa. Le fa gone lefelo leno le ne le tshwanela go nna le ditlhabologo le ditšhono, go santse go le dikgwetlho tseo di akaretsang didiriswa tseo di onetseng, go tlhaela ga metsi le palo e kwa godimo ya baagi ba ba sa direng. Re tsere dikgato re ya re kwala makwalo ka dikhanselara le tse di neng di feta. Mare se re se itemogetseng ka o a tseneng ka 2021 ka November ya tempa mama ke ditsela ga go tsamaege ke bana complete a gona ngwana o ke ka go ra reng o hirilwe ka nako ya councilor e re nang le yone. Dikgolo tse re kopanang le tsone ya ka bašwa ba Meriting extension 2 ke gore ga re bereke mare re ntse mo thoko ga di-mine tse more than 5 tse re le mo thoko ga tsone. Mara bana ba rona e tlamehile ba ile apply for di-mine tse ba re bolela re mo councilor. Baeteledipele ba baagi le bona ba tlhagisitse matshwenyego a bona ka ntlha ya fa motse wa bone o sa ungwele go tswa mo meepong e gaufi le fa go epiwa diminerale mo lefatsheng la bona. Ditsela tsa rona di re senyetsa dikoloi ya ka ga di bonalang le dipotholwana di-storage di a ela mo motseng wa rona dipipe tsa metsi di thubegile ga di tsibiwi ke rona re le community re kgona go ipatlela batho ba tswang go thoko di-private company gore re di kolekele tšhelete ba tlo gore thusa ka di-plumbera tsa bone. Ga re tlhaloganye gore re feleletse di-RDP di thubiwa yana go sena direction gore go iwa kae go iragetseng. Ga ba gare bana ba kgaolo eno le bone ga ba kgone go nna le seabe mo metshamekong seno e le ka ntlha ya fa ba sena lebala la metshameko. Ka jalo ba patelesega go tlhagola lefelo le le gaufi le go sa nneng ope mo go lona. Ba bantsi ba batla go joina netball ba tshaba gore di-parents tse dintsi ba tla ba re a go safe because every single time ga tlola fa bana ba bang ba lumiwa and ha re dlala re sentse bana ba bang ga bana medical aid ha ba dlala ba gobala. SABC News e golagantse makgetlo a le mmalwa le batsamaisi ba masepala wa selegae wa Rustenburg go kopa tshwaelo ka morero ono fela ba reteletswe ke go tsiboga jaaka ba ne ba solofeditse. Solofelo Mogami, SABC News, Meriting kwa ntle ga Rustenburg. Mebaraka ya dišere tše e tswaletše pejana iring ya bohlano bjalo a re boneng gore e šomile bjang. Ranta e fokotšwe ge bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupiane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE e šomile gabotse. Theko ya dirafša e šomile gabotse ntle fela le ya platinum.
Tournament ya boditšhabatšhaba ya kgwele ya maoto ya bagekolo e ragogile ka Nkoankoa ka Tzaneen provinceng ya Limpopo. Tournament ye ya matšatši a mane tla fihla mafelelong ka Mokibelo. Tournament yeo ya akaretšago dihlopha tše 20 go tšwa dinageng tša go fapafapana. E swere mo mengwageng ya go feta ka dinageng tša go fapana. Mohlami wa tournament ye Beka Ntsanwisi o hlamile sehlopha sa mathomo sa kgwele ya maoto ya basadi ka Afrika Borwa ka ngwageng wa 2007. Tournament ye etile pele ke Mama Beka Ntwanwisi Foundation. Bagekolo bao le bona ba laeditše lethabo go ba karolo ya tournament yeo. Ba re e hlohleletša bophelo bjo bo botse bo tee ga mmogo le matlafatšo gare ga basadi ba mengwaga ka moka. What is more important about and uniqueness is that here you are talking about the senior citizen, the grannies, the people who are prone to a number of diseases. Coming from a health background, I can tell you, when you look at them, you can go and do your examinations, lifestyle diseases, and they don't have mental health as you age. I think starts to also kick in arthritis, diabetes, hypertension, all these diseases. But because of they are active as senior citizens, these diseases do not affect them like they would do for someone who is not an active citizen. We must expect us of our grannies. They really trained for 2 years. They were training to come and play for GIFT 2025, and we are very ready. So we all the countries that confirmed are here. Pešung ditaba tša rena di fella mo e fela gopolang ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjalo ka Facebook, X le šita le YouTube le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema ba sehlopha sa ditaba tša rena tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo SABC 2 le go SABC le gae ga bjale go latela kakanyo ya maemo a bose gabotse.